Me did Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring 1 man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. Aha, too much age can wahala jumedi and money ebuso moshe muniaba ekeskapa and amutimina ade chibia yete and sefu for na setin ti so here ye nyai echeswa de biara eda na ebuso for muni se too much de dan da je se ensemwa edi atentwe e wo memne no and I de ebebe so mo ma wonsuso utimi hu de ekoso na wonsuso eni etimi etuemu na se enkumodidie bi na ebekoso a wanya akonya no suso ama watimi de wadwenkyere no suso abetu eduane yebora ensem no emu no ansana no nyumako bi na so yasen emayedi edwumadie ebebeso mu abrene abrebia mama Juliet Ventures yini sinchen ya enye wo enchancy kitchen utensils na oba wo kitchen SCC akande bi a wohia wo hono blenders microwave burners energy ekeka ehun rice cookers ye mame ewo ni nyina ebi ewo hono mu a wonya bepie mu ewo abekala pass na so enso hono mu a wobenya de wope se the delivery so na wope se yenye emfama wotu fie ne nyan se yabo adoma ne so ne wapia ba baje wa de dia ene fa ne number ewo screen so na ene no entwetwe enkomo na ebi mu so loan master abaha no mu se wo de akonya we to ho ama aban adwuma ye phone so ye nurse ni oposi ni so de ni church ni akonya no enkoma wo se won so sika wo pese won fanka wo de ho as a loan interest rate wo from no loan master say wo mo wo that account de na ubenya loan no said ye wopedi yan ne se usika fa controller na ebium so wo affordability ene de wopebia wonsa ebetimi aka with small interest rate enti fa loan master number ne no entotwen enkomo wasi wo dan awiye wo penchense papa enchense etiapo enchense CPC ta enchense agese wiabebo na huso empa de biara eda yellow afebo green afebo and chance every na chain and chance and tokro and the dem ni show beton na nya fi na kofa bucket ebe sisi we dem dia ene na afihwe neat roofings wo mo echi akwano mbedi sa adwuma no emfa emombe bo dan so ama wo dan no etimi ate apoye pa ma yakase abrante anababa we wabo ebra na yebra ensem no emu no media personality and din Shirley Emma Tibila adodwani ni se cookie tea or ye presenter wo GH1 TV I mean EIB network dumekono na wo honum sese nanso ebusuafo nenti ababeto edwa se we free na wo free wono ma na wo kọ se munim se GH1 manager wo honum sese general manager wo honum sese yankasa ye school prefect bibia eno no nana aba anama wono ehwe GH1 so awore senior ebeko ne kwanso wanu ne ho na yenua ba kukiti yi wo wache se wo hold so many programs wo ho no mana ka nigisem de ma wo mu yehwe Tales of the Powder Room yenua ba na ho na wo na bi so na wo Star FM chese ya wo no susu edi edwuma wo no na so se die wo de nani akwakwa kopie mu wo TV3 ba ya na aba na moa nkane no na wo start media work na wo anase na wo chese na Ghana for edi enim no na aba na moa wo di efiri wo no mo eba GH1 se ho emum na yenua ba kukiti wakọ akwakwa kopie mu wo na mbeka ya bela mundi so na ono so GH1 wono mu ade hu ya ne so ono so akopie mu wo TV3 the Ghana's media na se media general omo ekokopie mu wo hono na kukiti wo ye obi anache se
na send me video bi circulate ye na oton fruit na ebi no mesusu say ya ho kire because of say ntua wo mo eka eye enu nti na obaya fefefe wama ye ni media worker wo ye no ama na nkire say enu nti wontimi nkomo nti so nkonkoton ade na so so timi de ade si nti so to na nti dodo na ebo na baso na ebi no nso ka say for life na nso so abusia ni nyina mu no ye hu de kokosi ya ne say de abaya yi si wajai EIB network GH1 and no ye adwuma won say we free ehonu na we free one ma TV3 mum and we di nani e wo kwatwa ya TV3 fon so e ma no akwa abasonku kama wo mo cho say perfectly cooked. Welcome to the Fulcrum of Ghana's media. I just say one more no awa etu. Na no na ma ye nua ba ye so eteki to the IG page so and ono so ekokotro ye ensem for one back 2 anami ense bi edigu one ma say wo chere mu say sakraye de ba eni kwaso tutu na say embrace no na move forward in life. Now this name some say na etie or say apart from rain and taxes, the only constant change in this world is change. The only constant thing in this world is change. I embrace this new challenge with God being my strength. Thank you, Media General at TV3_GH for the opportunity to serve. We any someone what to a judge say will embrace such a challenge. We will say a challenge because young Crawford or Portia more makeka like in Crawford kukudam on enti Bella Crampa na just and connect war GH1 Crampa kupiemu na or no so wako kan who say a challenge our do no wako shim na so and sakraye aba na brabo no na was say we de or embracing no na when say nyame adom so nyame be ye ne moa ama wo no so ni dwuma de kwakwadi wo ho no etimi adum wie ye na just wo de na se ema Media General at TV3_GH say wo so ama that opportunity so one brand na one member survey ewo no na wo posti ye editor ho no ne ho na ye me na ye nua ba general manager ewo GH1 na aba anamwa so ko ye ni poster say and okokotro congrats love dem love emoji eka ho mo isha budon so ekokoman congratulations belamundi mo kokoman congratulations just for bebre na ekokopie mu ewo ni page no ase ene o so omuma no congratulations say wo no so wa embrace that change na wetimi akọ enkan na maga na fo bi no madwemu yo mo kesine ne say eden na ekoso ewo GH1 because bella free one TV3 na ebi msusu cooking susu free one no susu eko TV3 dia what is going on at EIB network because of saying chia wo mo eka ana say den na no na dodo na susu say na bakra wonya kura na ngolo sukuro beja ba je say ni general manager na TV3 wo no nyesa bia won ko hoda na yi na free one na say apam na so won amu na free one mo de ba ye G20 wo kwa enye ye susu gini say sankofa wo ye chi asusu obia enim de ekoso ewo hono manunti amadodo na free GH1 na say EIB network dodo na susu say sikasem ebinum nso esusu say ye wo ma na wo mo pe change of environment enunti eneman sakaye say eko na nenti ya ewo hono ye nua ba kuhiti ene de am no eka say this when we biem GH1 TV so na just say what in ni akwakwa ko piemu TV3 awo kwa ko di djuma hono be ni co-host Belamundi ene wo mo Africa adincha wo fa ensemi hono fa bra tuma GH comment section like videos na share all the social media platform so equate kapa any media that's ne give us a share.